gutembera muri kino kibanza. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ibyuzuye Imana yakora igikorwa cyuzuza mu buzima bwawe ibintu byari bibura. Imana iraza kukuzuriza ibi bintu uburyo tubitanguye. Ndizera neza ko Yesu igikombe cyawe tuza kurangiza yagisesekaje. Haleluya. Yesu aragutegurira ameza mu maso y'abasi bawe ndetse n'abakunzi, kandi igikombe cyawe aragisesekaza uno mugoroba. Haleluya. Yesu arasesekaza, Yesu aruzuza igikombe cyawe. Niko ndabyizera kandi niko ndabyumva. Uno munsi hari ibidasanzwe ku buzima bw'umuntu wese ari muri kino kibanza, kandi hari abo bidasanzwe ku buzima bw'abaza gukompeta, bahabwa ubushimwe n'ibindi. Turizera ko tubona ubwiza bw'Imana. Turashaka kuzamura ibiganza byacu duhimbaza Imana. Mwami Yesu, turagushize hejuru uno mugoroba, turakubashe. Izina ryawe riri hejuru y'andi mazina yose uno mugoroba. Izina ryawe riri hejuru y'amazina yose. Izina ryose muri kino kibanza ricishwe bugufi. Onodo Jesu. Ariko izina Yesu aba ariryo rishigwa hejuru Mwami. Amazina yo twaje tuva, amazina y'icyo turi, icyo twagizwe nawe yose ashigwe hasi. Dufise umwami umwe wenyene muri kino kibanza. Ni Kristo nyene, ni Kristo Yesu wenyene. Nyanzura uko kwizera kwacu, niwe dutumbereye, niwe duhimbaje, niwe dushize hejuru, niwe tuvuga, niwe dutanguye guhimbaza kano kanya, niwe dukoranye mu izina ryawe, niwe dushengereye, niwe wenyene Mwami uganje ibikorekera muri kino kibanza. Niwe wenyene uganje umuvyeyi atanguje bino bikorwa. Niwe wenyene dushize hejuru no mugoroba. Niwe wenyene ugomba guhimbazwa. Niwe wenyene tuzamura ibiganza. Niwe wenyene duhagurutse ku maguru yacu tuvuga ngo niwe Mana wenyene. Turakubashe, turagushize hejuru. Heriya sobobara. Turagutaziriye Mwami. Icyubahiro amashimwe n'ibyawe muri kino kibanza, muri kino gisagara, ku isi yose. Onodo Jesu, ushizwe hejuru y'amajuru, ushizwe hejuru y'izina umuntu wese yitwa muri kino kibanza, ushizwe hejuru y'icyo umuntu cyose ari muri kino kibanza, ushizwe hejuru ikintu cyose Mwami, ushizwe hejuru y'indwara yose, ushizwe hejuru y'igishizwe hejuru cyose cyashyiriwe kurwanya kumenya Imana muri kino kibanza Mwami. Izina ryawe ntirurangiranwa, izina ryawe rishizwe hejuru. Turakubashe Mwami. Mu mitima y'abamama bari hano, mu mitima y'abapapa bari hano, abasore, inkumi, abana bari hano, bose turakubashe Mwami. Niwe ubereye kubahwa, niwe ubereye guhimbazwa, niwe nyanduruko guhimbaza kwacu, niwe nyanduruko y'uno munsi, niwe nyanduruko yarino yerekwa turimo, niwe nyanduruko y'ibyuzuye. Turagushize hejuru Mwami. Sesekaza igikombe cy'umuntu wese muri kino kibanza, sesekazamwo. Reka abamarayika baduge, abandi bamanuke. Turagushize hejuru Mwami. Imitima yacu irakubashe, imitima yacu iciye bugufi. Turinjiye ahera cyane Mwami Yesu, wateguye mu buzima bwacu. Wa mutima w'Imana nagerera hera cyane. Ninjiye ahera cyane, Yesu yaneguriye. Moranywa amazi meza y'isoko idakama. Manuniyo y'imisi yose, wa mutima w'Imana nagerereye ahera cyane. Ninjiye ahera cyane, Yesu yaneguriye. Moranywa amazi meza y'isoko idakama. Manuniyo y'imisi yose, wa mutima w'Imana nagerereye ahera cyane.
Kandi ngo ninjiye ahera cyane, ninjiye Yesu Yesu yaneguriye oranywa amazi isoki dakama manuniyo wa mutima w'Imana
bikwiye mu izina rya Yesu Kristo. Tugaje tubahereza Mike baca badufasha ibikorwa baje gukurikirana uno munsi bijanye na ende mu vyuzuye. Aba bari ngaha nibo baza guca batanguza competition y'uno munsi. Mu kanya baraza gukompeta, baraza kugenda muramenyera rero ingene biteguwe. Amashyi menshi rero kugira ngo tubakire tubumvirize. Sinumva amashyi yanyu we. Amashyi menshi hariya. Niba amashyi menshi cyane kandi cyane. Ariko kandi dukomera amashyi menshi cyane umuba wa Prophet of Jesus Joshua ahegeje kwishwara ko murakoze. Nezero kutubwira muti amen. So turashimira Imana se umwami wacu Yesu Kristo dushikanye kuri ino saha. Hama jewe n'abagenzi banje nitwe tugira dutorokanye kugira abantu baza kwigenza ngaho imbere mu byerekeye kuririmba. Ndavuga ngo dufise abantu 14 dukomera amashyi cyane abantu 14 bashoboye gushika muri finale. Hanyuma twatanguye turi benshi mugabo ishwara kiremwa abantu 14 akurikirana umwaka wose. Kuvuga ngo abacumi nabari naho nubwo bagira bahiganwe kugira ngo turabe abasiga umuhigo dushobore kuvuga tuti uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu uwa kane sino bose bari muri bamaze kuronka igikombe canke itike yo kwiganirwa na Gahene 2027. Abari bari ngaha ni 14 indwi baririmba rap hanyuma indwi baririmba R&B. Bisigura ko ugire tugira tuze kuraba kugene abaraperi tubone uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu gushika ku windwi nabo muri R&B uko nyene n'abantu 14 rero tugira bagira bacinga imbere bose donc tubirabire twiherejeje. Bigenda gute rero uko bigenda nuko abo mu Rwanda bibaza kuri indirimbo zibiri jiriza kuraba indirimbo ya mbere niyo baba bariyandikiye ivyo biri ku manota 40 indirimbo ya kabiri donc niyo baba y'umuntu wari wese bateguye bisanzwe. Ariko abaraperi bo baza kuririmba indirimbo imwe bo mugabo niyo baba bariyandikiye. Hama ikindi bavuga nuko competition mwiteguye ni washaka gushimira umuntu ukunda ufana nta kibazo ariko wewe mu Rwanda ntangere ariko kandi bize kukuza kumufana mubwire ngo ndagukunda kuko nivyo ibintu byose Prophet ategura ararekera akaryo public kugira ngo nayo uwo yashimye ituze impundu. Ubwo rero ko muza kuduza impundu umuntu nyebe aratumiye abantu biwe navyo bikumanota navyo turabikonda. So rero karakanya nta byinshi zo kuvuga aba bose murabazi nazo ko nazotogora turivuga nta muntu n'umwe mutazi muraba bose. Nibaza ko ataco nibagiye uburyo twero dutanguze competition byihutirwa bari bahezegera cyane. Amashyi menshi cyane amashyi atubwiye ibintu bimeze neza. Uhoraho niwe mugenera
ntacyo nzobera afite byose kandi ntacyo nzomuburana tanguriro ryo byose ntacyo nzomugerana yarabyivugiye ko yitwaga inkwabiwe nana kimwe nyumvise cyamunanije imisozi n'uturabo bize kubaho nyamara ijambo rihoraho ririho ririho kandi rizahoraho rimwe ry'igihumbi buryo rizahoraho uhoraho niwe mugerera tuzogera avuze byose kandi ntacyo nzomuburane afite byose kandi ntacyo nzomuburana afite byose kandi ntacyo nzomuburana yarabivutse yuko byitwa ndiho muri we ntituzopfa tuzobaho agurukuka yagana umuco wawubitse wikore nzinga atagiwe inkobutse kuguma mu bigomeko bizubyo atwama mu bitnawe kuko kwizera mu gusaza no mu mwana biciye kuri sara ikikorwa ntigitse bikorera ku myanya ikigusaba gusa wewe ni kuyitera ituve rikuyobore kuyitera ikigatire ikibanza cya mbere zo kubera umwe niyo kwizigirwa kandi ntinanirwa ego ego irahambaye oya muri byo nakarabaye ego ego irashoboye yabifise akantu ugibikiye ego ego twese tugende vuga haleluya amen vuga haleluya amen vuga haleluya amen urakoze cyane no muzina komantere no finale. Thank you.
Hallelujah, Yesu n'umugabo. N'umugabo, n'umugabo, n'umugabo. N'umugabo uwo mwami n'umugabo. N'umugabo uwo mwami yo. Ni wa mugabo vuba byose bigakoreka. Ni wa mugabo atigera yivuguruza. Ni wa mugabo yaturana zano mumva. Ni wa mugabo yaturana zose ai. N'umugabo, n'umugabo, n'umugabo. N'umugabo uwo mwami n'umugabo. N'umugabo, n'umugabo, n'umugabo. N'umugabo umva. Uwo mugabo ni munyapfa cyasugujeni iramuhindura imugira umuvugishwa wayo. Ubunyaki bw'amatira ya kera yarahindura bite. Ubugito byose byose. Umugabo ni munyapfa cyasugujeni iramuhindura imugira umuvugishwa wayo. Ubunyaki bw'amatira ya kera yaramuhindura bite. N'umugabo uwo mwami n'umugabo n'umugabo uwo mwami n'umugabo oya bivuge n'umugabo uwo mwami n'umugabo murakoze cyane impamvu naje n'idarapo ry'Uburundi jewe ndakunda igihugu cyacu amashimwe ku gihugu cy'Uburundi amashimwe ku gihugu cyacu murakoze cyane Masafuriya n'umugabo haleluya haleluya niho muri basi niho muri oya poze gato y'abagore mfashaka ati ndicyaremwe Kimana jewe ndicyaremwe Kimana twese ndicyaremwe Kimana nawe uricyaremwe yes sir ego kandi uricyaremwe yes sir twagiye mbega umwana w'Imana niki umwana w'Imana n'icyaremwe kiregeye ibindi byaremwe byose kuko kizanye isi y'impinduka kuri baraba abamwakiriye bose babasha gutsinda abana b'Imana twagiye ingombe z'ubukerebutsi nizo bimuranga inzu y'ububangutsi mugiwe karanga ziyumviro byakazota nizo y'amapanga mugiwe gizi wabisike ko ibanga ndabona tera intambwe kamurikira amahanga ndabona tuzi cyane ariko yuzuye ubushizi bw'amanga ndabona seruka hose afise umutima wuzuye kwitanga ndabona ko makaruru kerekana yuko yabaye ihanga ndabona simba ibanga akibagira isanga ndabona atamuka kaga agatangaza amahanga ndabona asa n'umuyaga ukorera mu ibanga ndabona itara rimurika cyane rifite umuco wo gutanga n'umugagisi usayagana yitagira ibitanga ariko ubuzima buva ku mana byose ari ibitanga izomese umugisha w'urahamu wose mu mahanga nacyangwa kizomegera n'abana kizomya genda ubabwire ko Kristo ari umwami kandi ibihe byose utugenda ubabwire ko natwite kubumwa umuherezi kandi nobody can stop the blessed one nobody can stop the son of God nobody can stop the blessed one nobody ndicyaremwe Kimana zawe ndicyaremwe abuze sound of God kubiki beko boniki igati ni selfie inamana akora ibikorwa by'Imana akongera agakora ibikorwa by'Imana araba Imana hama nawe akayigana yuzuye confidence man singa bwana full of power kandi ndamuzabira uva Imana yafase imidari yayo yose nugayiritanga n'ibyayo byose inzira bizana ibirunza muri je none negesere Rwanda kuba muri uwo mwanya zene Yesu turumwe ubuzima bumwe turi mu bumwe bintera kamwe urazi ko the value of a son is the value of a father sin about our cause tunaponana like from like father kwakeriza pika kuna tena zigzaga na induze ku oda ni kankara mama kiremwese mu mugani bega ninjye nyongonya ko zamufise buri munsi abana nanjye kandi biba everyday
gukiza ingwara nizo karite nayiriwe nzamwami kuba ndamumvise niyo mpamvu mvuga ko nicaremwe Simana Davi nicaremwe Victor nicaremwe umva eva nicaremwe Simana kandi nicaremwe Simana when Jesus say yes nobody can say koze agenda kose mwana w'Imana every day ahora nisinze bless up. muri kino kibanza ndashobora kumva induru n'amashyi menshi jewe rero hariho akantu nza gukora ndaza kubasanguze kunyitabira ati ubwo rukundo naho ruserangura cyahetse twagiye kuringanira n'Imana ntiyigeze yumvira ko ari zo kumira ko yabera ishusho y'umugorana yasiga ubusa ko aritima ugomba ko bidatureba niyo kimibabaro yashyize ko igihano kituronsa amahoro cyabaye kuri we ngo urubanza rudukure ko twaraba gupfa rubi adukiza wa mubi adukura mu rudubi akomika ubwiza bwiwe kandi twari turi babi erekana aho byari bigoye kwemera kunywera kuri icyo gikombe nikugatira sisa amaraso yemera gushyitsa ubugombe Imana barekurira baraba ngo yasuba mu bambe ndamwizeye ibyambere inyungu kera byabaye ubuhombe atigeze kumenya icyaha yemeye gucika igivume kigitana kikukugororoka kw'Imana tena Yesu tuba umwe ndashima nawe Yesu ko yemeye kwitanga ngo bitume ntakiganzwana kameremere mirata igikorwa yakoreye igorogota nagaheta sinawe tubanya karamata twese yarabambwe ndabambugwa yakuye utatsi igiti cyatureka igihano kimesa amahoro cyabaye kuriwe ndari twagi 1 2 go amasi yacu twese ubwo rukundo nawo ruserangura ubwo rukundo nawo ruserangura twese turu amasi nawo ruserangura amasi yacu dusire kone mundu nawo ruserangura nubaduka ntirumanuka reka nawo ruhagarika nibugera rugabanuka ku mutima bwacu ntiyakumanusuka rubize intangiriro ntirugire iherezo niko rukundo rutigera rutsindwa niyo ruba ruri mu bigeragezo twarishize rupfuna kuzimu masira umwaka w'urufumburuzo maze ruduha kwidegeza mu mutima kugira tube yatagakinyito nikuva mu tubinyasiga cyubahiro aramanuka kurondera icyari cyarazimiye kugira ngo kibone kugaruka bagaziremi ku musirikare kumwizera nabikoze kare sigicira intimba ndari nimba muri uyu mudiho w'ikirundi akibacu ushyiramo n'igisirimba ndabasaze rero mube ayo maso mureke kunzimba mundeke nabe ntari ku mutwe tutambike nari icyo rito igira cyambaye manchuza n'icyamuhunga cyandaganga badere muri iyo ndumuja cyakari icyacari cyarangaje cyagagura imigoza mu cyicaro cy'iteka Kristo yaje nk'umuti akosora amafuti yakorewe hagati mw'itongo rya Edeni ku giti Adamu yateye icyaha aciye ku giti Kristo arangwa ku giti akoraho icyaha akosora amafuti nzomuvuga hose nakizonera isoni shiti ibyaha byanjye kuko yabanje kumunda twunga ubucuti ubwo rukundo nawo ruserangura amashyi ubwo rukundo nawo ruserangura murakoze cyane Let's go. Let's do it. Yo, kuko ijambo ry'umusaraba kubaho na n'umupfu ariko kuri twebwe abizera n'ubushobozi bw'Imana. Let's go.
kumusaraba Yesu yarabikoze eko Yesu yarabikoze kumusaraba Yesu yarabikoze eko Yesu yarabikoze kumusaraba Yesu yarabikoze eko Yesu yarabikoze kumusaraba Yesu yarabikoze Yesu yarabikoze ubuzima bugahinduka afata ibyanjye byose byose arabihindura afata izina ryanjye izina rishasha nitwe barabona n'ubu nitumwana sinzitoya mbonye ngo ndashaka kumenya cyatumye nemera kuja ku musaraba harakubitwa amanozi zikagupfa kugira bikunde cyawe byo mu buzima tirira kubitwa hajya yakoze iki wanabwira shisha kugwa bamuzize iki wanabwira cubitwa hajya yatiriki hari kindi yatari cyawe nawe ibyaha twese ega urukundo rwiwe nigo batumye ahera kwiba byinshi cyose naratuzanye kugira ngo tena baba bikunde ko turonaga ubuzima busagutse yahekubitsa bwiwe anyabikitera kugira ngo jewe nabo batubababera umutenuwera kandi tutekera let's go man twese kumusaraba Yesu yarabikoze Yesu yarabikoze tujane Yesu yarabikoze eko Yesu yarabikoze kumusaraba Yesu yarabikoze eko Yesu yarabikoze kumusaraba Yesu yarabikoze eko Yesu yarabikoze Yesu amaze gupfa bibaza biraheze oyasha ahubwo biratanguye ku munsi wa gatatu Yesu yarazutse genda urabe ibyanyu biragaragara uwo munsi yo isi yose iratigita uwo munsi yo utura umwijima wose girira ajya kubitwa yagitike girira ajya yanamanika oya girira tuza Yesu ni mutima rero bose byose bihinduka byose bikabisha none ugenda hose nabona juya sida ibikunda ko byose baragendana utira zanjye zose Yesu ameritana utira zanjye zose Yesu ameritana utira zanjye zose Yesu ameritana tujane Yesu yarabikoze eko Yesu yarabikoze kumusaraba Yesu yarabikoze eko Yesu yarabikoze kumusaraba Yesu yarabikoze eko Yesu yarabikoze kumusaraba Yesu yarabikoze eko Yesu yarabikoze Yesu yarabikoze eko Yesu yarabikoze Yesu yarabikoze thank you mwarahezagi amashimashyi iyi ni inkuru y'ubuzima bwanje bwa kera nkiri mu mwijima ubwoba bukimvugisha imibabaro ikinyobora nariho yamara mbaye umwotsi ariho kuko atabuzima nari mfise muri jewe abo nizeye barampunze icizere cose nagira namba nari imbohe y'ubwoba imbohe y'akahise imbohe y'isi ariko Imana ishimwe cane inkuru yanje ntiyarangiriye ngaho nahuye na rya zina rimwe riruta ubwoba riruta imibabaro riruta ivyandemera vyose rifise ubushobozi buruta imigozi iryo zina ni Kristo Yesu muri Kristo Yesu naronse umwidendezo uyu munsi sinaje n'imbohe ariko naje nk'uwabohowe twese amaboko hejuru nyishura ati nawundi ni Yesu twese nawundi ni Yesu ninde yafashe ubuzima bwacu bwose maze arabuhindura ninde yadukunze cyane biragira yitanze ku musaraba mbega ninde akemura ibibazo byacu tudatanze amahera mbega ninde avura indwara zananiye abaganga baduzi microphone yumvikane neza niyumvikane yes give it a beat let's go hey twese amaboko hejuru twese uko zinaonana uko twese
nicura afashe ukuboko n'ukuri we ntategura twahuriye mu mwijima mudahari inzara cyane gugutwi cyamo maze riramurera niyarabye uko ibyaha n'ukuntu nambara yarabye icyo yokore maze nanjye muramunambara hip-hop yabaye flow bisunamo mu bugingo ubu nabanezerewe kubura ngo mw'ijoro no mu gito niwe yazanye ubucumuri kandi muri wose nigera nigasiza nigahora nigadiga muri we niyo ntakiriye gukira umwana w'umwana aragaje mu byagira ibyazo aragaje iyo ndende mu gihoni ngombe zanjye n'ubwacu mu bami n'itatu nibabaza mbagutega ibitatange umwanya hose niwe yigatiye mu byaje wayakitse wiwe nanjye nzamubwira uwaje byo kubaho mu muca bwaratanze kera tunagenda mubiriza ese arabona aramuhuriza n'umugisha ubuzini tuzaribereye muri bute kubona zose nakiri ibibije nakiri ibizabo ukuri nakakwicuza uwo yakoze aratara mu rugo rw'urukundo rezo nagiye marasa amaraso k'ubuzane kuri gutandagura abakozi yanjye ku maso twese uku twose yo itati OUBLED mu majambo yose nita dabodi sinafyaho n'umubiri natutse ubwa kabiri iburyo bwa data maze budaceho n'ibodi navya karimbi n'abafizindi simeze nka kera ubu nahindutse ukundi navy'abakinzi ubu ndabizi ko ari we yahindutse amazambere umurinzi yeze ndabivuge vyose sinobiyeza niwe yahunze maze nanje aranayiyegereza kumusaraba niho vyose yabiheza avuze birarangiye shetani arategumva vyemere nivyo umwami ni kristo ngwino wizera guha ubuzima guwe n'ubugingo kandi sinisubira inyuma sinitinya kuba naranizeye masizo twese ninde yafashe ubuzima bwacu bwose maze arabuhindura ninde yadukunze cane miragira gitanze ku musaraba naho ndi ni yesu reka nindakemura ibibazo vyacu tugatanga amahera naho ndi ni yesu reka nindavura indwara zananiye abaganga naho ndi ni uva nabigigende n'ibiwete naco nzoba nabuze uko niwatacarinze kuraba turasa cane minaye tunafanana laksanakwana ukwabo kwabo wishi bakira binananiye uvicu vya yesu abwira mwananje urashoboye sinibira mu kiyaga kurya kwa petero numviriza ijambo yesu yabwiye narikomako sizoja mu bwami bw'imana ubwami bumbamo sizoja bicura ahubwo sanzwe ndayirimo sinicura inimba ubu ndaririmba yanyigicu imidurabo mwana wayikunda kizarimba bati vyose nivyo binyomako bizigera bibako kuko niryo sezerano ni muri we ndarinzwe ndabizi koko yanonanije narishira no muri bwayo bwoko butatwara bwoko budakena bwoko budahagarikwa bwoko butananirwa sinekira ubwoba ibiteye ubwoba nukuri ndiye muri we je nacize umunyegomezi amashi yose umva kera cyane twarabura abantu tukagenda ku maziko pasiteri akatubwira ngo duhumure nitubabare kuko urupfu ariyo nzira idushikana mw'ijuru idushikana kwa data ntabwo bafate kandi avuge ko batubeshe inzira yonyine idushikana mw'ijuru si urupfu ni yesu kristo niwe yavuze ngo nicewe nzira ukuri n'ubugingo nawe ushika kwa data ntabwo cyane baraheze ngo cyane amahoro uranezerewe ijya groupe rihari iragahezagirwa abonye abaririmbyi bamwe baririmba bari ngaha kubera bashaka yuko uwo mwuka muzirakanenge mufise mu banduza mukomera amashi menshi abari ngaha mugana abari ngaha ndabona mwanje bari hari nakupfuwe voilà ubu turahejeje rap ubu rero tugire amajwi y'abakeri hamwe n'aba nanje mukomera amashyiga muvugurwa wala big sama ya big ya kugeneza gaye barazi ngo yitava aririmba wacibihe zagize guterega nico gituma natetse yabivuye mugabo ntaco ari abandi komera amasha bagira ama baking mukandi sase tugire umubundi muco gira kabiri twakira abasambajwi nk'aya bamarayika muri tayari abari batayari kugira ngo turabari tayari tubahamagare cyane turibwiye tubahamagare cyane turibere espoir aba
bambwiye kugira ngo bashobore gupima ibyuma neza tubanza kwakira nagira mvuge ngo ni inkumi gusa kumbe harimo n'umusore ukomera amashi menshi tuharurire 1 2 3 amashi menshi. cyane en 2003 nari ngaha hari umuntu yitwa Mushenge amashimeshwa kape hallelujah turi mu munezero w'ijuru ku isi. Eske kuna mtu ambaye amekuja kuabudu magharibi ya leo? Yego. Kwa majina nitwa Kabera Krabin watazira mtaratibu. Matendo yako kwa kweli yapita fahamu. Nikitazama Bwana matendo yako kwa kweli yapita fahamu.
I believe your spirit will never be the same again. Yes. Yesu ni wewe sina tobo zake ni wewe kusa zoshima gakiza kanje mahoro kanje yes ni wewe kusa
uzima ni wewe gusa ni wewe Merci beaucoup. Asina ebongae. Hallelujah. Hallelujah. Imani shimecha. Thank you. Hallelujah. Nagomba turimbe ino ndirimbo. Hallelujah. Indirimbo ni ntahe yanje kandi ni ntahe yawe mu izina rya Yesu. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. Hallelujah. Thank you Jesus. Ulichokifanya kwangu sijawahi kukosa neno la kushukuru. Upewe sifa na utukufu. Ninashukuru yote umetenda kwangu. Ninashukuru ulichokifanya kwangu sijawahi kukosa neno la kushukuru.
lonely. When troubles come and life